pivasian do dong subab kumari dia zu ay tabi na kong ibig Kristus minggu ay no po nga tadaw minggu kapat itimpu kapagandadan do taon B tema tako no po do tadaw do bay no nga i Mary i Arka di Pidondian di Kinaingan itimisa tadaw bay no po nga isohozo tagazo day di kaginavan si Lajul di Kinaingan inokahintahang id Pidondian di Sido nyampay di tituhon nga daw o zone to ko i mysterium di kaginavan di Sido i nopi pa yun hosok do naikot to mod hinait nga do bayno nakahintahang maza di Arka kababago di Pidondian Mary do Nazareth. O mentok do kepihan o pungutan ketahu napoda bayi no ditinga mentok do Paris Fund ketahuan.
I dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu tabitwa. Amen. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datakau, Om i kaginavan di kinaingan, Om i kepisaan di Spiritu tabitwa, miampai na Diosu saviavi. Deko ngavi kesenangan kaikatan dan misa da tabitwa diti, paghuto ko do kongo da bos tabitwa di kinaingan, Om ketema di Jesus de ekaristi diti, karena pati ko ngawi mga kunda santob de dosa ngawi da toko Om kapapatonda na di toko sendi, dama malamay di katapatan tahong lati tabitwa. Mga kunso, de di kinaingan tafakas, Om de Diosu ita pinaingavi, dano kapamidoso zokuzo, it pamusavan ngaviku, Om itubos ngaviku, inundu inaimaanku, Om inundu i auku na ngazanda memang. Maza udah hasaku, maza udah hasaku, maza udah hasaku tagazo kozo, itinapogi, domokin sian zo di meri, i obitwa pentihombus hahangay, saviabi di tasab Om sangtik ngavi, Om Diosu terpinay ngavi, dosemambayang montok dago, dari Tuhan kinaingan datoko. Kiko senanoda dari datoko ikinaingan tafakas. Mamahyong da doso ngavi datoko o magawit datoko dari kapasizon selacur. Amen. Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kristus kasianaino. Kristus kasianaino. Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kanus sumambayang. Patungwa muzu makinsian zikay ay Tuhan. O graciano de ginawang abidagay. Do izikoy do disay. Ikino do dizan tuhun de tanak. I di Kristus tanakno. Do napoyhaan maza di abal do isot asab. Maza di kinadaan salib. Awit nada do di kebentugan di kinatungagan di sido. Imamamasi mamalinta miampai diaw. Idi kepisaan di Spiritu tabitwa, iso kinoingan, mentok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Mabasan, mantad buko duvo di Samuel. Ontok nakadansan no di David, do magigizon idhamin di sido, omnonuan di Tuhan di sido, do kaundangan mantad saviavi, isangod ngavi painhiput di sido, minubos sila ja do di profeta Nathan. Bio, paingizonzo idhamin lokazo sedar, o minopo arka di kinoingan, nga mogigizon it iso husap. Minopo sineton, doy diladya. Ugad o mano ino saviavi, id pamusavanu, tumyampay idyaw ituhan. Nga sodop di, ibos di Tuhan na minikot kay dinetan. Ugad om isan na isupu ko David, itya ka di Tuhan na mabos. Izo na naku isang hon ni mama, dogo da iso hamin da iso non ku. Nano ko isyaw mantad di gana katapan. Mantad tumano di kambing biri-biri ngavi. Da dumadi da buan di tuhun kung ngavi Israel. Uminampay zo diyaw da idsavyavi pinanaw no, da manampagunan. Pinuto ko isavyavi sangod da idpaghuno.
Onuan ko izyaw da kazan, miyaga ginazo di kazan, itagazo na kozo da itana. Onuan ko ida isa izonon, ituhon ko ngavi Israel. Patonamon ko, izyaho da dayho. O magigizon may diyo, izyaho da ikinoizinon dino. Aw na di onti tingaw po bago. Aw na gimay tumihambus itangalat da mungundoso diyo ho. Miyaga di noiman diyo ho. Ita daw ngavi di ontok minomihi zo da mambibi sala ngavi. Doi dituhun ko ngavi Israel. Onuan ko iziyo ho da kaundangan mantad sabyawi sangod diyo ho. Do di zon ko'y di Tuhan, do indama. Tadan ko'y di Tuhan, do sinakagon tagazo. Omsong yan no po itadaw no ngavi do pupusan. Ko bihiu ko do mundong miyampay di takiaki no ngavi. Dong posisyon ko pati hombus ito hitinaw no. Isumusut yaw, do di zon ko ikalajan. Disido. Da paintampasi ay so ingkukuo. Izo na itama day disido. Isido itanak day dogo. Ina po sinakagon ko. Ikalajaon. Nga tumoy mo idpaingkakat. Pantod day dumbangan ko. Iti kon laja no. Nga patuidong the sohihinay ay so kapupuson. Ibos di Tuhan. Humuzozowi selaju ito ginavano ay Tuhan. Humuzozowi selaju di kaginavano ay Tuhan. Pompus da umulan ngavi. Pabalon ko ikabangku ikatapatan no. Paingihozo ko zo diti. Da mengampusan ikaw ginavano. Da ino po katapatan no. Nga paingyot. Paindadi miyaga di hotawan ngavi. No kaponodozo, do pidondian miyampay di napihiku. Nakatauzo day di David isupuku. Podo di zon ko kapalintan tumungkus day sinakagon. Nungavi da sa hihinaid, patuyidongon ko itikon laja. Nuda po ompus sa biyabi umulan. Mabos isido day dago, izyaw na itama ku, kinoingan ku, ipampang imanampasi dago. Opyon ku iko ginavan ku montok isido tamoy mo. Montok isido, katapas may idandi ku. Pambasaan, matad suat de Sancti Paul, dari dituhun ngawi darom. Kabuntugan, dari disido, ika damanak diozu da binakas, da mamasi da pointanud, di abal tawasi, ipo ayaunku, idino da pabalonku,
i Jesus Kristus. Ikaintahangan do iso misterium inopi poin hosok danoy kotomod hinaid. Nga do bayno no po, nga noimbo kazan no di kozo, do masitii, do poso himbon, do ikapil ngawi. Id po totongkop, do magawit diho, do di kabingamazan, do katumazan. Iitino, inuhunggungan di bukta bitua, itingawi no po nga sabagi, dilahan di kinoyngan, do selajur, do mimang do kanunungawi, do adadi. Isisidono, ikabahan, panak na pogi, do kabantugan, do idisido, maza, di Jesus Kristus, do sa hihinay, ay so kapupuson. Amen. Ibos di Tuhan. Tuhan miampai Diozu, Iabal tavasi, na mantadbuk sinuatan di Sancti Luke. Itasab Gabriel pinogad di kenengan dari isa kakadazan tanini id Galilee, pinunganan dan Nazareth, dari songhun hahangay, nabazan da songhun kusay, punganan da i Joseph, isinakagon di David. Ngan po di hahangay nga i Mary. Suverno isido, babosno dari disido. Kondosno, oy kinangan di kozo, ituhan miampai diaw. Natiga vokozo do sido do bos ngabiditi, minuot do sido sandi, do nunu nama akomozon do tabi diti, ngamin do bos itasab ready sido. Oy Mary, kada kosisay, nahantay nu o kanangan di kinahingan. Pakinangaw, sumpakan ko do magantizan, magkasusu do songohon tanakusay, mositi punganano isido, do i Jesus. Inda makmay isido, punganan may datanak di tabakas kozo. Patakon mari Tuhan kinoingan do di sido, iti kaon laja di takyaki di sido David. Mamalinta may isido, do di senakagon di Jacob, do so hihinaid, kapamalintaan no pa di sido, nga aysok may do kapupuson. Minabos i Mary do di tasab, nga ingko na di iti do adadi, tu hahangay Zoe. Sumundat may de diaw espiritu tabitwa, kaditasab do suminimba, takapan ko'y do kuasa di tabakas kozo, miyampay di tingahunggong daw. Mingkano do inopatanak, nga obitwa may punganan may do itanak di kinoyngan. Ihon nogi iti,
ipinsan nu Elizabeth nga do kino hoingo do sido sondi do poinggontizan do songuhun tanak usai jo sido ipunganan do tuhun ngawi do humavun nopo nga babayno do kumoonom no buhan do sido tu aiso i do au anu do di kinoingan izono isupu tonduk di Tuhan kadi Mary de minabos patumpa zaino inunu inabosnu do adadi do dego tangkin sadaino jasido ditasam itino i abal tawasi to bitwa di Tuhan pengkakat toko pokyo ambalakat toko po diti lilin do advent do kumapat oi kinengan tamasa maza di kuasa di spiritu tabitwa no nakapagantizam ipagaganakan di Mary itanak no mamama sidagay demaso zikay sumuang di minggu kaapat da pinanaw kapagandadan katemo zikay nada di bosnu da idgina baza menyampai da ondos abuhat kozo miagal di Mary tinaza pakinunza iti maza di Kristus Tuhan sa. Ikaw ko? Na kong ngavi, nung intangan Diyos iti Advent read, babay na pa di nga, apat-apat iti lilin do Advent, nga pa yung sikit na di. Kumusta na pa nga, penggagunup na ti kaposadian na tokaw, da mo iti kay katan ni Jesus, dito kaposadian na tokaw, kumusta na iti diyan, da pinakit iti nga, kok kita to kodo diti kanavahon tu tanda na pagya diti dian pain sikit diti nga Jesus no kagot ti pamugunan titiw babang kanavahon do toko tapi na ko ngavi so ngyan no po ikinoingan do minono do ngawi diti pamugunan o minobos ikinoingan do oinsanan inotodo ku avasi kaikot tada ko onom kadi kiningan ni minobos avasi do mendadak tokoh dan Tuhan. Mari kita cipta manusia dalam bentuk dan rupa Tuhan. Tidak ada dikenangan Sengene pada natodo di Tuhan Adam. Nanuan dikenangan do keposison. Dia hempuskan nafas dan Adam hidup. Bos napa dikenangan nga avasih iti oinsnan iti nadoku. Ako na po ko avasi nga kadikinengan balakatan to ko iti. Kamusuno pa nga sa toko, kita ini adalah ciptaan Tuhan, kita bukan sahaja baik, tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Supaya ka iri tabi ko ngavi, nung intangan to ko iti story, tayo ka pengko to ko do dinari do kinengan nga, kiba bago iso montok the Father, kontok naging pambasan ang otoko do minggu diti iso iti kaginavan agazo do kinengan to songyan po do notodo di kinengan iti tuhon ni Adam i Eve nga kadi kinengan ni minabos Adam Eve ison ko do iti kabun todo no nuno pa kanangan Dios iso no ang melod do todoon kada ongay pangakan diti tua ini buat larangan kau jangan pergi makan nga nuno pa todoon susubay nga you are free
Kemudian na pati ko ngavi nga manta di timpuni nanuan to ko di kinengan do nugaha freedom do kadasan na hiban ko di kago. Kebebasan. Tuhan memberi kita kebebasan sejak kita dicipta gisom do babay no. Nung intangan to ko iti nga iti nung mohing zio mohing ko kusay ke tondo. Jatuh ko nga kiban lagi ke ginafan, manak to ko do kebebasan kumada tanak. Nga kebebasan to ko no po manak na tanak nga kiban limit. Semua mubos to ko, kau boleh keluar tapi jangan pulang. Jangan kada kau mesti balik rumah sebelum jam 11. Nung hobi na po nga siapa pukul kau, memukul, mangla nga. Ini kita menak to kada warning kumada tanak. Kita bagi kebebasan tapi ada limit. Nah, ikinengan na po, ay so limit. Bukan kada ikinengan, kau boleh pilih saya, kau boleh tolak saya. Mantad diaw, dari kau saja. Tapi ginawa dapat ikinengan nga makinangoda. Tu manoda. Ingkano ki inangot ko ipambasan do Injil di Beno. So nga iti tasab no kay de kapasujon di Mary nga iso nagi kebebasan, freedom untuk di Mary sama ada saya menerima firman Tuhan ataupun saya menolak. Tunehan di Mary, kalau saya mengandung tidak suami, apa akibat? Saya mati. Itiga adat dari Israel. Nung songhun tondu netizanan magantizan ay sasangano hukuman dia hukuman mati. Ompengko dia mamatay di hadapan ibu bapak itu perempuan jadi kada umban batu sampai mati. Siapa yang isay na katahib di lahan di umban batu. Isay bago katahib mangan dusongo de batu. Gisom tapatay. Nung tahu tadaw o patay deho no. Peng nugadi peng ikaw te ko pengko na po gisom tapatay. Hukuman. Meron sila mengetahui ini, tetapi kura kadi Mary dari pembahasan the Injil inongot ko do tadaw bayno terjadilah menurut kehendak Tuhan. Izaw na iti supu no ay kinengan. Kumusta na pa nga i Mary nanuan di kinengan do kebebasan do mamihi. Sama ada dia memilih Tuhan, dia reject Tuhan, itu kebebasan nga pinihi di Mary do tumano do bos di kinengan. Tapi ko ngawi iti na pambahasan do Injil nga iso of fulfillment te ko kepenuhan do bos tabitwa di kumayso inongot ko do minggu iti. Ini po bos kumayso King David dapat ditinggal dia pergi berperang, dia menang. Sengaja dapat dia nakabahik nga nondos David tu nakamenang kay peperangan. Sengaja dapat di David min sesondi nga nakondom David. Kali David minabos daw sendi, saya tinggal di istana ba ini. Tetapi itu covenant, act of covenant, ikenengan no pa nga pengizan di suhap no. Oh ya kabasa iti. Saya akan membina rumah untuk Tuhan. Tangay pagi nga, apa si ginawa di David tu? Saya tinggal di istana ba? Tuhan tinggal di pondok-pondok saja. Dahil no suhap ikenengan pengizan. Oh apa si iti? Saya akan bina rumah untuk Tuhan. So ngayon po, David na kondom diti, na isida bisay i Nathan, prophet Nathan. Kadi prophet Nathan minabos, todo no, nuno po ipomondaman no. Nga tatuvang di, no koypi i prophet Nathan. Nakaikot ikinengan di prophet Nathan, aminabos ikinengan kuma di prophet Nathan, ongoy bisay i David. Bisan isido do sosohinay no po, dadamot i David pinongoy sangod nga izawi ikinengan ni o minanakli sido do kekuatan. Nung mabos i David do manodo isido do hamin untuk dikinengan nga bisa ni David izaw ikinengan minodo do pamagunan surga. Dalam arti kata lain, saya tidak perlu rumah besar. Sebab saya sudah saya yang mencipta bumi dan surga. Mana bisa i David mentok diti? Kadi kinengan na minabos. Kangon na pa i David nga pengko diti. Nung basaon Diyosu iti book the Old Testament
nga notodok gadi Samson tanak di David i hamin pinazanan di Act of the Covenant. Tetapi no destroy, no gadi beperang destroy tinodok mahik destroy vago. Nga nunu okamozon diti pempasahan tapi ko ngabi. Kali bos kudu tino tu bayno pengso semok to kono di the Christmas minggu ti so lamazon to kono iti. Kamozon na po diti tapi ko ngabi nga manta di paguhui Old Testament itu na po i cerita do first reading diti nga 900 tahun sebelum Yesus datang. Haid kini 900 tahun baru fulfillment na dadi idandi di. Kamozon na pa nga bos na po di David dandi di kenengan tadi kenengan ni bos saya yang mencipta surga dan bumi. Saya sendiri yang akan membina rumah untuk kamu. I David, kiba pemondaman Daud monodo dahamin montok di kenengan. Nga fulfillment na pati ko ngabi inango toko bos the Injil di beno nga hamin na pati kenengan nga di paganakan di Mary. Nakikot tatasab ini begitu bos di kenengan tu tagal, tidak perlu membina rumah untuk saya. Sebab saya sendiri akan bina rumah untuk kamu, David, dan keturunan kau akan hidup selama-lamanya. Nung avasi ke montok jago, saya akan jaga kau, dan kau punya keturunan akan hidup selama-lamanya. Ini begitu, nung intangan toko iti history nga, Joseph mantadi ki keturunan David. Ini dandi di kenengan tu, menodok zau, the tizenon, the kenengan montok do keturunan no. Inanggo i keturunan di David dan Notodo di paganakan di Bonda Maria. Inango toko i bos tabi to di tino bos kari tasab demi bos di Mary magantisan ko. Itina po tanak do susu ditinga pungonan di Jesus. Tu i Jesus no dia yang akan menyelamatkan dunia. Igal bagu di bosku tu freedom kadi Mary de monemo iti. Kadi Mary da dizok no ikenengan no inabos no. Ingka to kono ge ikaposition da toko, ikalin bos kudit timpuni tu nanuan to kono ge dikenengan the freedom. Kebebasan sama ada saya memilih dia ataupun tidak. No ko ge kenengan tu manak da toko the freedom diti. Ina pagi tu aiso o limit do kinevan de kenengan de toko. Sumono atu toko de kembesatan, atu toko do ikaposition da toko nga te memo ikenengan. Dan memahau da toko tu pensedia no iti hamin di kenengan montok da toko. I Jesus ikoikot den keposisyon da toko memahau toko den keposisyon da kababago. Ina pagitu titiu babang o koikot den keposisyon da toko. I kosodop tiba iti broadcast take live the Millennium Production, yang pada pusaka production, di Zoom yang pada di kru ngabi the production di inabos zo the kalamazan na po the Christmas nga aiso tidak ada perubahan. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Sundung imah the kiba iti SOP the toko di penambasangan nga iti na pakalamazan the Christmas nga aw ina kondahiw. Kuasa grasya di kenengan di kapasisan do toko isoi. Tuno kaikot ikenengan do guminaver toko, no kaikot ikenengan di tatanga do toko mizon ikenengan di kapasisan do toko. Ina po kita piniko ngabi to mimpun the 4th week of Advent di tipis sa toko no. Nuho man toko po sa diao. Sa diao toko no pa nga ikal di bos ko di untuk the live streaming dito. Joseph dan Bonda Maria mereka ingin mencari tempat. Kinunggo do mengkonsuri Jesus diti. Nga aysat tizanon. Nasusudi kendang da sapi. Babay no, tapi ko ngavi. Kakali da maghihumi Jesus da tizanon. Bonda Maria Joseph. Do hinunggo di do pangkasusuan di Jesus di. Sisimbat ako na pa nga di paganakan tatako. Kada toko ubaho iti ginawat ako kaya to kadang-kadang may to kana pangundi nga kita boleh ubah nung mangundi.
Nga ketumbasan to kenapa nga jangan ubah. Ha? Kalau Yesus ingin tinggal dalam kehidupan kamu, terima. Sambut dia. Konsekaan. Tu manak isido do kapasison, manak isido do konsekaan dit paganakan. Semua anu igal bos kuditino tu ohiban toko ikinengan. Do monay mo disido dit paganakan do toko. Tu kadang-kadang kondom toko, ay, auzo po kasudia itifada. Auzo di kanu de mamalamay do Christmas ton bano itifada tu, oh gumo diti kesusaan. Jesus, au minikot, au nasusu, dari Queen Elizabeth, au nasusu dari 5 bintang hotel. Dia kenang sapi, akon ko material, akon ko sumudia toko do nugadi makan-makan teko maginom lumamay. Man toko papasadia nga ginawa toko. Damon mo di Jesus, dari kapasizon, dari paganakan. Otomazan so da tempo diti tu galibas ko diti no tu intan toko na pa iti dian do advent nga pensikit na di nga abi iti. Ginawa toko nga pensikit na di pensedia toko no. Damon mo kay katan di Jesus, dari kapasizon da toko. Iti nagi bos di Santo Paulus dari pambasaan. Do kumudeva inang toko kay Santo Paulus kay katanda pa di kenenga di pamugunan. Nga okon na po ko montok da tuhun da Yahudi. Tuhun di napihi di kenengan. Nga montok lagi tuhun da pagan. Montok da tuhun i aw no katutun. Montok di tuhun di aw da mo mo. Nga so nga po Jesus no kaikot nga mikot nagi isido montok di tuhun ngabi diti. Ita pagi tabay ko ngabi kalamasan na po da Christmas nga ako na po ko montok da toko tuhun da Christian. Nga montok da toin sanan tuhun. Yung tumpasan, o may out o tumpasan, di sido. Tu ikinengan ga, minanodo diti tavan tanah. Megalibinos di kinengan kuma di David tu, monodo da David hamin di kinengan nga, kadi kinengan, o tagala monodo hamin, izoson di, da monodo da hamin, montok diaw. Ombay no, beri ko ngabi, kiban hamin da toko? Kiba gaya Jesus da kapasijan da toko? Kiba nagi Bunda Maria da kapasijan da toko? Kano no, may toko, temo, kaya katanda kenengan diti, miyampay ginawa di onsiko, ondos, tu mama masih binabang kaikot, di tatanga na toko, do manak na toko, do kaposisyon, manak na toko, do kaginafan. Tovi na temen ko ngavi, nung unang Diyos ipambasan, di Injil itino di, nga iti tasab minabos, kuma di Mary, ituhan miyampay diyaw. Insan no iti tasab da minabos. Ikinengan miyampay diyaw. Natumbasan i Mary. Tikit-tikit minggu nung attentive ko teko focus ko diti Eucharisty o kono po ko insan no o Father da mabos ituhan miyampay Diyosu nga inhimo. Ibunda Maria insan no binisan di tasab Gabriel na tumbasan menikidongo de bos di tasab di. Zato ko inghimo da. Kayso na pa nga mimpun do misa diti mabos i Father do ituhan miyampay Diyosu. Kumodevo ipambasan de Injil. Mabos nag i Father ituhan miyampay Diyosu. Kumotahu do Eucharisty datino nga mabos nag i Father ituhan miyampay Diyosu. Kumaapat, paghuto ko da kasambut, manakat ako do pibabasan, mabos nag i Father do pibabasan di kinengan, miyampay na da Diyosu. Kumuhimo, pambarakatan Tovino, mabos nag insan pa bago i Father do ikinengan, miyampay Diyosu. Alatian to ko gya, itinapagya, Father di tinga, Alto Christus. Teka, another Christ. Nung ikinengan mabos Diyosu. Ituhan, miyampay Diyosu. Kiba simbara tako, kahit ako naman nimbadi, dahil Eucharisty, nga atampas ito ko nang kui. Dahil kapasityan na tako. May tako na tabi ni kong avi, to kakal tako pa do, kapasadian tako, tipo de advent diti,
damane mo do kay ketan di kenengan kinango toko iti bos do ginengan Om Immanuel kamazon dapat gadi Immanuel nga ituhan nyampai dia su inagi ikarsi dito to ako na po ko Christmas to ko da ko nga ulit bos nga tikit-tikit timpo to ko nung tikit-tikit taraw ko da mugad may sambayang tikit-tikit minggu ko mugad may sambayang nga iti na angaw dia su simbaan to man to ko simbaho iti angaw to ko ituhan nyampai dia su iti na Christmas God is with us ang sikaw to ko to ikiningan sandi da minikot dahil kapasisyon da to ko mambitwa da to ko manak da to ko do babang kanawahon dahil kapasisyon da to ko do manikit tadaw mantari temen ko ngabi kanano di mikot Jesus did meja do ikarasiriti do nehaan to ko do Jesus no ninavaw Jesus no babang da to ko Jesus no manak da to ko do kapasisyon omega libos dikinengan kuma di King David tu izono kadikinengan minabos minanodo da tavan tanah. Kalau nadi temen ko ngabi mikot di Jesus tu temema Jesus paingampai di kapasizon da tokow da nuno po ito doon da tokow so sandi patoy toy ko ipaganakan. Pwede ko ngabi kanano di mingkakat sambayang tokow di sambayang di otumbazan. Otumbazan zo id iso kinoingan itama tavakas menodo da tavan tanah. Sa vyabi kanunu okito aw okito otumbazan zo id iso Tuhan Jesus Kristus. Itanak tointe soon nanak di kinoingan nanak di tama da paguhu sa vyabi umul. Kinoingan mantad kinoingan Tanavaw mantad tanavaw. Kinengan totopot mantad kinengan totopot. Nanak okon ko tinodo. Sopi mionsi miampay di tama. Maza di sido o sa vabi do na todo. Montok toko tuhun ngavi. O montok ko pamosizan na toko. Suminunod isido mantad syurga. O maza di spiritu tepitwa. Nandali tuhun do idi hahangay Mary. Menadadi dotuhun. Montok sebab toko dengan nakapapak isalib dari sibo di Pontius Pilate nondoso isido do kapatazon nahobong tuminong vagu untuk ditadaw kumatahu ikotanudan miampai di buk do tanga bitwa minin sabat isido dari syurga pina ikaw dit avananan di tama mikot me vagu isido it kebentukan na mambisala di sengin pasi nangapatay kapamalitaan daw ay so may kapupuson otumasan so idi spiritu tapitwa ituhan imanak do kapasison imuzu mantadi tama di tanak imyampay di tama di tanak dasambaon o bentugan may pinakabos maza di profeta ngavi. Otumasan zo iso eklezia tabitwa katolik apostolik. Mangakon zo di iso kapesuan. Montok di kapahyangan di dosa ngavi. Pamanad anda di zo di katungagan di napatay. Di kaposizon di pamagunan damikot. Amen. Maza da kinapasuan idi Kristus nang dari toko da sinakagan ngabi di tama. Kaposizon toko no po da bayno nga iso penampogunan gumuhi da hamin di sido. Mamagunan toko da binakas da sambayang do mangampusan do penampogunan diti. Ingkano do pohampuson toko o pokinsinan ngabi di toko da namot sumimba toko ay Tuhan potonudo zikaino dilahan. Oy Tuhan, patunudo sikayno dilahan. Dait kapatundan, dagay montok di kalamazan de Christmas, imasomikot. Kapangusob na dadagay da mamagi, di kanunungawi tangawasi di tana, miampay di angokuwangan. Kanono sumambayang, doy di Tuhan.
Ay Tuhan, patunudo zikoino dilahan. Do popokito no da, do tanak ngawi di ho, umohoy ngawi, di kobonusan do koposizon, ipoingimpaw do sambayang, inuhi do di abal tawasi. Kanono sumambayang do di Tuhan. Ay Tuhan, patunudo zikoino dilahan. Montok, sabi abitanak, hobino kozo di sontop aiso, menonsinganu, iaw ngawi o peduli. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, Patunudo zikoino dilahan. Montok, di sontop au po nakaungaw di abal tawasi di Kristus, di sontop humabus do papaabal di. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, patunudo sikoino dilahan. Do ituhun ngawi, titi popiumbak, titi penongkin sangod, kohon noda o kagigyun na buo kumadoy manongki babas. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Ay Tuhan, patunudo zikoino dilahan. Sumambayang toko, montok diho isumakit, miyampay tuluo konwit, o padam sizam, damaza da sakaday dodok tulungawi diho, nos ngawi, paganakan kinobangan ngawi diho, do obit no da iziho da itkawasyan, do dumapus dititimpu da kasusaan. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Oy Tuhan, Patunudo zikoino dilahan. Kanono, mikot doy di Sancti Maria, datako makiano di sido, da mananampung datako kumaadi tanak di sido, ituhan datako Jesus Kristus, miyampay sa mumbayang, Ave Ave Maria, Maria, na penuh grasya, miyampay tiyaw tiyaw ikinaingan. Abitua Abitua kitanga da sa sabitandu, abitua ituva itinanu Jesus. Sancti Maria tina itinengan, wakin sanay sikoy tutuhun ngavi mamimidoso, da babay na umantok jam da kapatazan sa. Amen. O itama da kabinsyanan, pinogadno itanakno sa bagi da ilahan, mamuan kumaday kabituhan. Ikatapatan imagaha do kavudutan, ikaposizon imamunso do kapatazon. Sa kadungo zikeno do sumunsoy di lahan pinamanaan di Jesus, abito zikeno do muhi di diyaw, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ikaw kau. Azo kono ituhan kinengan, dasa papi binangun tumasa do kovosyan no, makati mazika di loti takan sa diyaw, tuwa di tanah kalaja da hangon ngabi da tinaw tuhun, di madima iti mentok dagay di loti do koposison.
Also kono Tuhan kinengan dosa pabibinangun temasa doko besianu. Akti masuk ke dihing anggur takon sadiau. Tu pada gubas anggur kalaja dohongon ngabi de tinau tuhun. Dumadima itih di tinumon doko sundupanansa. Ibang sembayang at pinay ko ngavi, dakahubukan ko Diyos ngavi, o to'y manada, di kenengan itama tapakas. Koy mo nada Tuhan, ikaw bukan dari hongonmu, montok di kalsa ng kamagugan ni Ngana, montok kobosyan ni Kako, di kobosyan ni Sabi Iglesia Kabitwata. Espiritu tabitwa ay Tuhan, mambitwa na dadi titaak ngavi, poin bihiu ded altarino, megal nopo di minanuang isido miyampai kuasa daw do pagaganakan di hahangay to bitwa Mary maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Ituhan miyampai Diyosu. O miyampai Tuhan. Poin sabato o ginawangavi Diyosu. Kano manak do kapunang katawadan ngavi dari Tuhan kinaingan datakaw. Tatotopot to katunu da motuhid iti, kalaja za kapamosisan sa, to may mo amida manopo da manak tiyaw do panang katahudan ngabi ay Tuhan, tama tabitwa kinaingan tapakas kozo aiso kapupuson, maza di Kristus Tuhan sa. Tu sa biabi ibos, mangguhu ngabi da di profeta ngabi, nakapo hunggong disido, itina hahangay, humina ngadon montok disido, miyambay kaginavan pangahib, dosa pabit tabos di John Baptist huminozo do ikaykatan desido ang pinapabaw do katindapaan desido untuk nakaykot isido. Itinopo nga mazai do taak desido do masusikoy do umondos do it mysterium do kinahodian daw may do oy sikoy desido do paintamong isambayang umodos kozo it kaazaan daw. Amingkano miyagal do tasab ngavi huguan tasab ngavi miyagal miyampay tika on ladya ngavi, ang pamalintaan ngavi, ang miyampay sabiabi di magigizon ngavi it syurga, ang kuasa ngavi da syurga. Umuzaw si koy di hozaw do kapazaan do kabantugan no, ang miyampay ay so kapupuson mga zaw si koy. Obitwa Tuhan pinengan, kuasa ngabi surga, tawa ng panan ng pangulo kabantugan, kasa nilin kapasoso, aso isido ibingo at ingan ni Tuhan, kasa nilin kapasoso. At totopot abituwa ko ay Tuhan, ito vud da saviavi kabituhan. Itinapogi, da dizono do abituha iti titak ngabis mambayang sikoy, maza da papasondot di spiritu no, da ditingavi megal bahabaw umato. May da ada di da itingavi montok dagay, di tinan, omza, di Tuhan sa, di Jesus Kristus. Untuk ritimpuh dan iman patapuso isido, nasaga ko sa suminuang dahil konda sa andaw, minagano isido dalote. Minanak do kapadang katahuadan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi magkikya ngavi daw mosbos. Ono iti sa viabiko, pangakan na diti. Tu itino, itinanku, ipatakon may montok o Diyosu.
Idlahan miya kadi, ontok na pongoh imakan min sedop, nanu di sido isa savan. Insan po daminan na do kapadang katahudan ngabi, pinatak di sido kumadi magkikya ngabi daw mosbos. Ono wa iti salvia bikaw, panginom na mantad iti. Tu itino isa savan din sa aku, isa di batas kapapagu aiso kapupuson, ipatunguan may montok Diyosu montok tugumo. Montok do kapahyangan do dosa ngabi. May na iti, do kaandaman dogo. Ikatapatan tahum lati do katumbasan. Papabal sikoy na tidak patasan mo Tuhan. Ang papatahan na tigatungagano. Iso mikot ko bago. Itinapogi da masasikoy mamalamay di kaandaman di kinapatasan kinatungagan daw. Patakan sa diyaw ay Tuhan. Iloti do kapasison isasapan do kapamosisan. Manak do kapadang katahudan ngabi dan dikitan sikadiyaw do kapadan de dumbangano menumpuan de diyaw. Ahudok ko sa isikay da sembayang demagi dari tinanam sa di Kristus at timong si Canada dari iso maza di spiritu tabitwa. Ando mo ay Tuhan di Ecclesia no ipaintongkop it patotongkop da pamagunan abito no jasido dari kapanuan da tuhod sakaday songobian miampay di Francis ipop dagay i John i Bishop dagay salviabi di Fadangabi. Ando mo no ki ito pinangabi dagay inong kaodop idikhasanan di katungagan. Salviavi inapatay id kosenan no. Tay mo no isiho dedi inavaw do vos no. Koseneda gay salviavi sumambayang musikoy demiampay di hahangay to bitwa merit tina di kinoingan. Sancti Joseph Salvador miampay di apostol to nga bitwa. Salviavi isangti inang kapaponsikaw diyaw id po pusto umulan ngavi. Kanu sa kinada di kavosian dadumadi da sa pitumungkos ngavi dahil kapasizan sa lacur. Mangazo ang mambantuk diyaw maza ditanakno Jesus Christus. Maza disido yampay disido idisido. Oy kinoyngan tamak tapakas edi kopisaan di spiritu to bitua. Salviavi kebentukan kapantangan nga diyaw no. Montok sohihinaid ay so kopupuson. Dari penuh di mama masih noog maza do kepengyaan pengkinangan katama zikoy do mabos. Tama za do isya. Obitwa inana. Mikot ika pemerintahan. Sabnu ay maan do itan. Miaga do ingkano ida isyurga. Takan dagay otrati. Loti za tasasangdaw. Pahiyang sikoy da hasang abidagay. Nekal dagay da pahiyang di santob mamhasa mapandagay. Kada sikoy abito da koy pasatan. Pagkabazo sikoy mantad talaat. Pagkabazo sikoy ay Tuhan sumambayang sikoy di mantad patitikid talaat. Katahuod da manak da pibabasan itaraw nga bidagay. Da mazar isakaday da kasenan no. Penggabas sikoy no da tumay mo da mantad doso. Tampasi mantad salviavi kesusaan kinavo, da masisikoy pengandad di kehansanan nabi Tuhan, rikoy katan di mama siza di Jesus Kristus. Tui kapamulintan, ikuasa, ikumuntugan ako, nga diyaw, napakay na sabihinay. Ay Tuhan Jesus Kristus, minabos di apostol nga bino, pibabasan timponon ku Diyosu, pibabasan ku takon ku Diyosu. Kada intong re dosa nga bidagay, nga doy di katumbasan di Ecclesia no, katahuod no, damanak na sido, do pipapasan bisaan, ikatanudan miyampay hizab no,
imamamasi memerintah montok sohihinaid aiso kopupuson. Amen. Ipi babasan di Tuhan, miampai diozu tomaimo. Karena unodi magita taak datanda dopi babasan. Oi domba di kinaingan, mengidu di dosa kami di pembangunan. O senadagai, oi domba di kinaingan, mengidu di dosa kami di pembangunan. O senadagai, oi domba di kinaingan, mengidu di dosa kami di pembangunan. Onuai sekolah di bapasa. Intangai i domba di kinaingan. Intangai isido. Imongidu di dosa ngavi di pemagunan. Abitua na sentob oho din makan dan mesasadop di domba. Tinan omza di Kristus magabi totoko dan kapasizon selajur.
Kanu sumambayang. Dan nakatay mo nariditi batas ada kepenebusan selajur sumambayang zikoy ay kiningan tapakas kozo datu itadaw kalamazan da kopamo sizan za mamoksa kozo ingkano da muzu zikinada da hobi po da hizab kozo da di kalamazan kosudong di misterium di kinahodion di tanakno imamama si mamalinta montok sohihinaid aiso kopupuson. Tapi naik ko ngabi, ikaw ko po do tuluay do makinungaw diti PP o kapayhan. Pra pendaftaran atas talian atau online bagi misa malam Krismas dan hari Krismas di Gereja St. Michael Pinempang. Pra pendaftaran untuk menghadiri misa malam Krismas yaitu pada 24 hari bulan Desember jam 8 malam bahasa Inggris dan hari Krismas 25 hari bulan Desember jam 7.30 pagi bahasa Kadazan dan jam 10.30 pagi bahasa Malaysia di Gereja St. Michael Pinempang boleh dibuat melalui atas talian di web paroki. Kupon digital akan diberikan kepada umat melalui WhatsApp. Mohon kerjasama semua umat untuk mendaftarkan diri sebelum tarik tutup ini karena pejabat mission tutup pada 24 dan 25 Desember sempena cuti Krismas. Kedua, pra pendaftaran atas talian bagi misa di Gereja St. Michael Pinempang pada 27 Desember 2020. Pra pendaftaran umat untuk menghadiri misa di Gereja St. Michael Pinempang pada 27 Desember 2020 boleh dibuat melalui atas talian atau online. Kupon digital akan diberikan kepada umat melalui WhatsApp. Sila maklum, tarik tutup pendaftaran adalah pada 23 Desember 2020 jam 12 tengah malam. Dengan itu mohon kerjasama semua umat untuk mendaftarkan sebelum tarik tutup ini kerana pejabat mission tutup pada 24 dan 25 Desember sempena cuti Krismas. Drive-thru communion di Gereja St. Michael Pinempang. Laluan dibuka pada jam 12 tengah hari sehingga 12.30 petang sahaja. Terbuka hanya untuk umat di Paroki Pinempang sahaja yang telah mengikuti misa live streaming penuh. Tidak ada kekangan had umur untuk tidak dibenarkan turun dari kereta dan harus mengikuti arahan warden gereja semasa beratur di laluan drive-thru untuk menerima komuni. Pengumuman yang terakhir, Mission Kindergarten calling for registration. Ini dalam bahasa Inggris. The Pinempang Parish Education Committee would like to invite parents in the parish to register their children into one of the mission kindergarten of the parish listed below. Children aged 4 years, 5 years, and 6 years in 2021. And children born in 2015, 2016, and 2017 are eligible for registration. Di Tadika Cahaya Harapan St. Augustine Kinarut dan Tadika Suryaku St. Aloysius Pinempang, manakala Tadika Harmoni di St. Michael Pinempang. So, to ensure that your child has a place in the kindergarten, please register as soon as possible. Please contact the following for details and for the registration form. Ini kamu boleh pergi di
Office Mission Penampang. Boleh berhubungi dengan Juliet Eva, Rosie Thomas, dan Sharon Peter. Ada telefon number di sini tapi kamu tidak sempat berangkat di pen. Sekian dan terima kasih. Sila berdiri. Nay ko ngabi, ani bo na kya. Sunong po to kakal to po de red zone de potas de Penampang nga ako ni kada to ko anggap pa iti da ay adi ka nga sambyang diti. De ka nga dusun no pa nga uhangawi de lamin no po di. Salah pa nga 24 25 salah satu daripada the day of obligation. Kya. Wajib dami sambayang. Nga mentok Diyoso di damin ikibatanak anini mohing nga nung amo ko kogat may sambayang untuk timpo di mamong ko di live streaming mas. Kya. Sala nga Christmas gati one of the day of obligation kewajiban to ko do sumambayang tanak to ko do musiko to katahan di kenengan di keposison do pagenakan data ko. Jadi tadi ko ngabi insan po kala to ko gadi kala to ko akon kala mentok di COVID respect to ko di peraturan penak da government nga nung bakas ginawa Diyoso tay ko labanan Diyoso ginawa do mugad mi sambayang kya to gumo pag kusung di penambazangan diti iba po kusung doy sabat habus nga gumo po kusung ini gereja 50% kiba SOP terbaru yang dikeluarkan oleh state government keniap 50% separuh daripada jumlah umat yang boleh dimuatkan gereja ini boleh menghadiri misa kudus. Ini pun kira nga 500 umat, 555 umat boleh masuk di dalam gereja ini. Pendaftaran pun beda nga au no ikut 300. Mungkin no ikut nyampai di walk in lah nga. Mengusub zona po Diyoso sebagai isa paganakan isa toko manto ko lamazo iti kalamazan de Christmas nyampai ginawa di onsiko auto ko onsiko nung atau ko putimpunon kalamazan iti nyampai de misa kudus ikaras iti ituhan nyampai Diyoso tinduku kono mentok balakat ikinengan tabakas ko so to binsianan idisay do gracia do ko poison ko do ko tumbazan Diyoso do id koy katan kumayso di tanak 20 soon nanak daw mabiumon mentok koy katan vago daw mambituan ada Diyoso maza di babang to sikit do timpu kapagandadan di Kristus memanuk Diyoso miampai balakat daw. Amen. Do masuk ko menangkus di pigusaan di tika pasizon babayno do di zon kono da di sido do ogiot id ko tumbazan ondos id hansanan apolokis id kaginawan manakadai. Amen. May do umondos babayna miampai kapatahakan sendi do id kaikatan di mananabus id tonsi awadan kuda miampai di tingadan tosima do kapasizon selajur untuk mikot vagu isido id kalajaon. Amen. Ibalakat di kenengan tabakas kozo itama itanak Espiritu tebitwa sumondot nada de Diyoso tumimpon miampai Diyoso so hihinaid. Amen. Buzuno id pibabasan mangazo di Tuhan maza do kaposizon Diyoso. Tahuadaan day kinaingan. You shall live with thou Emmanuel, the Lord our God with us. The world shall call him Jesus, the Son, the Lamb of God. Prince of Peace, he is the great
shall